hermano, hermana, imaynalla kashanki, allin pagarin sapa unikichispaj. Allin hamusqa kaychik kay seminario de enriquecimiento misionero nisqaman. Noqanchik tinkunakunchik kay iskay chunkayuqpi ichari pagarinpi. Masqa kusikuywan qankunaman chayaygu. Chaymanta hinata munasqa wawqimasi, kunandiya niwanchik waqllasqa testificanapaq. Usqayta invitaspa kaygi kicharinayguita Diospaq palabrampi, maychus kasan kay libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9, nin ahinata. Tutari, señorqa Pabloman rikuchispa nerqa, ama manchachikuspa parlayaypuni, amata ch'inkakuychu nispa. Ari, ahinata señor ninchik parlarispa karga apóstol Pabloman, willamuy ama ch'inkakuychu nispa. Chay kikinta nerqa maychus kaysipas warmi Elena G. de Whiteman, pichus visionespi señor ninchayqa rikuchispa karga imatachus predicananta testificananta. Ahinamanta nerqa corre willamuy kay iskay visionnikita maychus kasan kay hermanos adventistasman, pero payqa manchikorqa munasqa wawqimasi, ichapis noqanchispis manchikunchik ichari. Payqa manchikorqa mana atiymanchu, señor, rogaygi noqaqa anchatataq, ma atiymanchu. Sipas warmillaraq kani, noqaqa yachani arini waykiña, porque Diospaq parlayninqa nisqa munasqa hermano, corre willamuy nispa, pero payqa manchikorqa. Imaraygu pay chay hinatapuni manchikorqa? Es que kay 1844 nida chay wata tukukusaqtin botasqangu nin wakin hermanos milleristas pikunashchus creerqangu watejmanta nisaygi Jesucristo kutimuyninpi. Ancha legalistasman fanatikusman paykunaqa kutirisqangu. Chayraygu nisqangu noqanchaqa manaña nipita creesunchu. Ni visionesta, ni kay parlaykunasta, ni profeta kani nispa adventista ma creenanchichu tiya. Noqallanchispi creena tiya nis wakinkunaqa ahina botasqangu. Chayta uyariytawan Elena G. de Whiteqa anchatataq payqa manchikuspa kasqa. Chayraygu mana profetiza hina payqa chay ministerionta ñawpaqman apay munaspa. Hinallataq señor parlaytawan paytaqa nerqa señor yanapaway imaynatapis nispa. Kallpachakuspa kaysipas warmi Elena G. de White risqa ichari, yanapasqa, parlarisqa, chantapis yachachisqa Diosmanta maychus kasarqa adventistasman. Wakinkunaqa ancha tukuy clase leyeswan, tukuy clase creenciaswan adventistas kikin puras confundidos kasarqangu nin. Chayraygu sut'ita visionesta parlariytawan Elena G. de White paykunaman sut'i willarerqa imaynatachus Señor Jesucristo payman rikuchispa karqa. Wakinkunaqa oposición karqangu, wakinkuna mana. Chayraygu Elena G. de Whiteqa chay edad ninwan sipas kaywanqa astawan ñawirisqa waqaychasqa Diospaq palabranta. Nisqa hinata, oh Señor Diosnita tay, yanapawaygu fieles kanaygupaq kay lugarpi, maypichus kanchurawaygi chaypi. Sumaqta waqaychaway kamachiy kay palabraykita. Ichapis noqapan taykusani nispa. Ahinamanta noqanchispis kay tiempo mañarikuna tiyan. Porque ganwan noqawan waqllasqa kanchik Diospaq palabranta apanapaq testificanapaq. Imaynata Pablota nerqa kay libro de Hechospi ama manchachikuychu, nitaq ch'inkakuychu, parlay nispa. Chay kay tiempopi noqanchik tareanchik. Imaynata niwanchis Elena G. de White, ichapis noqanchik manchikusanchik kay tiempo, ama manchikuychu imachus hamonqa kay ñawpaqmanqa. Kay tiempo mantaqa cuentaqukunayki tiyan imatachus ruwasqaykita kawsaynikiwan. Chay yachaykarqa kay pagarinpi munasqa hermano hermana noqawan kuska tinkunakusun aya pagari. Ama faltaychu suyaspa kasayki.